Cyegeranya inama y'abepiskopi gatolika mu Rwanda kirerekana ko ikibazo cyo gufunga ibikorwa remezo bya Kiliziya Gatolika kitoroshye. Ku isonga iki cyegeranyo kiragaragaza ko mu Rwanda hose hafunzwe za paruwasi 47 muri paruwasi 231 mu gihugu hose zo muri diyosezi 9. Ibiboneka muri iki cyegeranyo mu buryo bw'imibare birerekana ko muri santrali hafi 1/2 zingana na 474 zafunzwe muri santrali 943 zibarizwa muri diyosezi 9. Ibikubiye muri iki cyegeranyo byerekana ko diyosezi ya Kibungo iza ku isonga mu zafunzwe mu paruwasi nyinshi kurusha izindi. Muri paruwasi 22 zibarizwa muri diyosezi ya Kibungo 14 zarafunzwe. Nyamara icyegeranyo kikavuga ko nta paruwasi nimwe yafunzwe muri diyosezi ya Cyangugu, Nyundo na Ruhengeri. Diyosezi ya Kibungo kandi ikomeza kuza ku mwanya w'imbere nk'iyafunzwemo za santrali gatolika nyinshi. Icyegeranyo cyerekana ko muri santrali 197 zose zafunzwe, santrali zisigaye zikora nenye gusa. Aha diyosezi ya Byumba ihita ikurikira ya Kibungo. Imibare ya Kiliziya Gatolika mu Rwanda igaragaza ko muri santrali gatolika 109 zo muri Byumba izigera kuri 25 zigisengerwamo, naho izindi 84 ubutegetsi bwazishyizeho ingufuri. Naho diyosezi zifite santrali nkeya zafunzwe harimo diyosezi ya Gikongoro ahafunzwe santrali 23 muri 72. Muri diyosezi ya Cyangugu ho hafunzwe santrali 25 muri santrali 83. Amajanisha yakozwe na Kiliziya Gatolika mu Rwanda arakomeza gushyira diyosezi ya Kibungo ku mpuzandengo yo hejuru. Iri kuri 63% ya za paruwasi zafunzwe ndetse na 96% ya za santrali zafunzwe. Iki cyegeranyo cy'inama y'abepiskopi gatolika mu Rwanda kigaragaza uko ikibazo cy'ifungwa ry'ibikorwa remezo bya Kiliziya gihagaze. Ku musozo wacyo kiragira kiti: dusabirane ngo umuryango w'Imana ukomeze kuba Kiliziya Kristo yifuza hose. Ijwi rya Amerika yashatse kumenya ikijyanye n'ingamba Kiliziya Gatolika ifite nyuma y'iyi raporo, ivugana na Padiri Vedaste Kayisabe, umunyamabanga mukuru w'inama y'abepiskopi gatolika mu Rwanda. Ingamba za vuba ni ukurangiza ibyo dusabwa n'inzego zibishinzwe, ubwo ni RGB cyane ubwo zihagarariwe n'uturere, kuko ni uturere nitwo twagiye dufunga. Hanyuma aribyo basabye birimo kubaka amapave, gushaka soundproof, gushaka ibyo byose basaba nibyo byo mu gihe cya vuba. Ariko igihe kirekire cyane mbona ari no hora tuganira na leta, aho kugira ngo igikorwa cya mbere cyo gufunga akaba ahubwo kuvugana bati nibura bakaduha nk'iminsi. Padiri Kayisabe avuga ko hari icyo basaba ubutegetsi mu biganiro bagirana muri ibi bihe bitoroshye. Ntibitworoheye, ariko iyo byabaye subigira tubyakira uko byaje. Ni ibintu n'abepiskopi barabivuze yuko bibahangayikishije. Ikijya guhangayikisha umwepiskopi akakivuga arumva ntabwo kiba kimworoheye. Kiza muri ibyo ngibyo ni uko abo bahagarariye inzego za leta iyo muvuganye ntabwo bakuka inabi, barakwakira bakakuvugisha bakakubwira yuko ibyo musaba mwabikora. Hariho bagerageje kurangiza ariko bakababwira bati mwe murindiriye. Icyo nicyo turiho dusaba yuko nibura barangije cyangwa abari mu nzira rwose zo kurangiza baba babafunguriye kugira ngo abakristo bashobore gusenga. Gusenga ni ikintu gifite agaciro cyane ku gihugu, ariko cyane no kuri buri muntu usenga. Udasenga burya roho ye irangirika. Iyo uganiriye n'abakirisitu gatolika ndetse n'abandi batakibona uko bajya guterana bambaza cyangwa bahimbaza Imana, amaganya, ishavu, impungenge, ibibazo n'utubazo nibyo byinshi. Ariko noneho iyo wagiye gusenga Imana rwose mu mutima hararuhuka nagari kimwe no kurirwa twicaye gutya. None se urareba tutamerewe nabi, tubuze imvura, tubuze insengero zose zikinguwe. Nukuri Imana yatanga imvura, twagenda tukajya gusenga, tugahura n'abandi, tugahuza amasengesho. Nta sengesho turimo gutanga twese turi kumwe ngo turirire Imana, turirire n'igihugu. Se ko bayifungiye iki? Ntabwo wamenye icyo bayifungiye. Ifite amakosa kwimaze imyaka myinshi, ikosa ryawe ni irihe? Nunguse kuzasabye ko gikabye cyane. Imibare iheruka Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yavugaga ko kugera mu ntangiriro z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka hari hamaze gufungwa Kiliziya, insengero n'imisigiti bikabakaba mu 10,000 mu gihugu hose. Mu nshuro yagiye atinda kuri iyi ngingo mu ruhame, umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yavugaga ko mu kubifunga hanini biri mu mugambi wo guca icyo yise akajagari kagizwemo uburangare n'abandi bategetsi, no kwanga ko hari abavugabutumwa bitwaza uwo murimo bagacucura rubanda twabo. Ubwaheruka mu masengesho ngarukamwaka yo gusengera igihugu, Bwana Kagame yumvikanye avuga ko hari ababyitwaza bagatabaza amahanga ko bahohoterwa. Aha yabakuriye igishyitsi ku nzira.
u Rwanda rwahagurutse rurwanya kwemera, rurwanya amadini, rurwanya ibintu ubona biba byandikwa, ariko niba munabikora mwibwira ngo hariho utera ubwoba, hariho ugira intimidation, wapi kabisa, mucishe make, ukora ibintu bizima. Ubu ijwi rya Amerika ibagezaho iyi nkuru, Bishop Jean Bosco Harerimana wo mu itorero Zarafati Holy Church ari mu maboko y'ubugenzacyaha, afunganywe n'umugore we Jeanne Mukansengiyumva. Urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rwatangaje ko rubakurikiranyeho ibyaha birimo kwihesha ikintu cy'undi mu nzira z'uburiganya n'icyaha cyo gukangisha gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni. RIB yavuze ko umwe mu bantu basengeraga mu itorero Zarafati Holy Church yatanze ikirego avuga ko Bishop Harerimana n'umugore we bamusabye miliyoni 10 z'amafaranga bamwizeza kumusengera agakira uburwayi yaramaranye igihe. Bagira Ijwi rya Amerika i Kigali.